ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилооти ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон давра ба давра пурқудрат шуда бо техника ва таҷҳизоти ҳарбии муосир таъмин мегарданд. стипендияи донишҷӯёну магистрҳо ва аспиранту докторантҳо аз моҳи сентябр ба андозаи 30% зиёд карда мешавад. қаноатмандии омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳо аз иқдоми навбатӣ. водор месозад ки дар ин ҷода шогирдони худро тарбия карда бошем. дар ноҳияи кӯшониён кишти картошка идома дорад. хоҷагидорон соли равон кишти картошкаро то 40% афзоиш медиҳанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби мардонагӣ ба ҳисоб меравад ва маҳз дар давраи хизмати ҳарбӣ ҷавонон имкон доранд ки моҳияту мафҳумҳои ватан, давлат ва муқаддасоти миллии худро дарк намоянд ва барои ҳимояи доимии ватан модар ҳамеша омода бошанд. имрӯз барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирию таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шароити зарурӣ фароҳам буда, иловатан тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. гузориши ҳамкоронамон. рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ифодагари истиқлолу соҳибихтиёрӣ, иродаи қавии мардуми кишвар, матонату мардонагӣ, ватандӯстиву ватандории фарзандони бонангу номуси он буда, ҳар сол дар саросари мамлакат бо ифтихору эҳсоси баланди миллӣ таҷлил мегардад. давоми 28 сол ҳазорҳо ҷавони бонангу номуси ватан аз тарбияи ин мактаби далериву шуҷоат, яъне хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ гузашта, қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагии худро адо намуданд. имрӯз дар қувваҳои мусаллаҳ ҷавонони аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфта, зираку чолок, ватандӯст, меҳанпараст ва худшиносу худогоҳ сарбаландона адои хизмат менамоянд. дар ҳама давру замонҳо тараққиёт ва рушду нумӯи давлату миллат аз тинҷиву осудагӣ сарчашма мегирад ва таъмин будани сулҳу суботи сартосарӣ дар қаламрави Тоҷикистон маҳз аз иқтидору тавоноии артиши миллии мамлакат вобаста мебошад. қувваҳои мусаллаҳи кишвар аз рӯзҳои дастёбӣ то ин ҷониб бо тамоми таҷҳизоти ҳарбию техникӣ ва аз ҷиҳати шароитҳои мусоид барои машқу тамрини хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, пешвои муаззаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои зарурӣ андешида шуда истодааст ва кумитаи кор бо ҷавонон варш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки татбиқкунандаи сиёсати давлатии ҷавонон дар кишвар маҳсуб меёбад, яке аз самтҳои асланоки он ин баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии худогоҳии миллӣ ва тарбияи ватандӯстии ҷавонон маҳсуб меёбад. аз оғози соли ҷорӣ чорабиниҳои ҳарбию варзиширо миёни афсарону сарбозони ҷуз таомҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар ва ҷавонон баргузор намуда истодааст. қудрату тавонои артиш албатта аз ҳисси масъулияти шаҳрвандони худшиносу худогоҳ ва миллатдӯсту меҳанпараст вобастагӣ дорад. имрӯз ҷавонони бонангу ори мамлакат дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ, муқаддасоти давлати соҳибистиқлол ва таъмини амнияти давлат ва ҷомеа бо сари баланд дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуда истоданд. қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон борҳо исбот намудааст ки дар ҳама ҳолату вазъият қодиранд якпочагии Тоҷикистон ва ҳаёти осоиштаву босуботи мардумро ҳифз кунанд ва амнияту оромиро таҳким бахшанд. имрӯз ҷавонон ҳамчун як нерӯи пешбарандаи сиёсати давлатӣ бо хоҳиши худ имрӯзҳо зиёд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда истоданд ва имрӯз мо тариқи телевизион имрӯз мо бисёр мушоҳида менамем ки яъне қисмҳои ҳарбӣ яъне ки бисёр ҳам дар сатҳи хуб қарор доранд. имрӯз шароити хизмат дар ҷузъу томҳои артиши миллӣ дар сатҳи зарурӣ бароҳ монда шудааст. ҷавонон маҳз дар давраи хизмати ҳарбӣ имкон доранд ки моҳияту мафҳумҳои ватан, давлат ва муқаддасоти миллии худро ба хубӣ дарк карда сабақи далериву шуҷоат ва садоқат омӯзанд. имрӯз ҷавонони мамлакат бо камоли ифтихор ва нангу номуси ватандорӣ омодаи хизмат ба ватан ҳастанд ва дарк мекунанд ки ҳимояи марзу буми ватан қарзи фарзандӣ ва мояи ифтихори ҳар як ҷавонмард аст. артиши миллӣ сипари боэътимоди мардуми тоҷик, манфиатҳои давлату миллат ва якпорчагии Тоҷикистон мебошад. манучер Сулаймон, мақсади мақсад, ахбор. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастгирии давлатӣ ва тақвияти вазъи донишҷӯёну магистрҳо ва аспиранту докторантҳо пешниҳод карда шуд ки стипендияи онҳо аз 1 сентябри соли 2021 ба андозаи 30% зиёд карда шавад. омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт бо қаноатмандӣ аз ин дастгириҳо дар рушди илм саҳм мегузоранд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт.
در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که از جانب راهبران وزارت معارف و علم مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در مسئله قبول داوطلبان و تربیت کادرها پیش از همه به صفت اعتبار اولین درجه داده در تمام زمینه‌های تحصیلات به طور حتمی آموختن زبان‌های خارجی مخصوصاً زبان‌های روسی و انگلیسی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی را تشکیل کرده نظارت قطعی صفت تعلیم را در این سمت به راه مانند. این است که استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری در ناحیه رشت مضمون و محتوای پیام را سرمشق کار خود کرده بهر عملی شدن نشاندادهای آن تدبیرهای ضروری را می‌اندیشند. به خاطر هوسمندگردانی دانشجویان و محققان جوان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی را خیلی زیاد نمودند. همچنین آخر سالهای گذشته برای عالمان و محققان فن‌های ریاضی دقیق جایزه مخصوص دولتی تشکیل نمودند که هر سال 15 نفر بهترین ها می توانند صاحب این جایزه دولتی گردند. اینچنین با مقصد دستگیری محققان جوان و تقویت دادن وضع اجتماعی دانشجویان، ماگسترانت ها، اسپیرانت ها، عنوانجویان از 1 سپتامبر سال 2021 به اندازه 30% استیپندیا زیاد کرده می شود که این ما آموزگاران را وادار می سازد که در این جاده شاگردان خود را تربیت کرده باشیم. هیئت استادان و دانشجویان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را برنامه مکمل آماده کردن کادرهای ساحه معارف خلق معنیداد کرده بهر عملی شدن هدف و نشاندادهای آن تدبیرهای مهم را راه اندازی می‌کنند تا سطح و صفت تعلیم و تربیت در دانشکده باز هم بهتر و خوبتر گردد، زیرا این طلبات دور و زمان میباشد. ما آموزگاران دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت سفارشی پیشوای ملت را سرمشق کار خود قرار داده برای تیار نمودن کادرها و سفربر نمودن آنها به خارج کشور پیوسته کوشش می‌نماییم. در کابینت‌های فنی، صنفخانه‌های آزمایشی، کتابخانه، صنفخانه تکنیکای معاصر و کتابخانه الکترونی بیش از 200 عدد کامپیوتر نصب شده است تا دانشجویان برابر از خودکنی برنامه‌های تعلیمی سویه دانش و علم آموزی خود را در پرتو نشاندادهای پیام باز هم بلند بردارند. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. کارمندان соҳаи тибби ноҳияи деваштич дар самти самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва асари вақт пардохт намудани маблағи он тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. Табибону кормандони 2 маркази саломатии ноҳиявӣ, 18 маркази саломатии деҳотӣ ва 20 бунгоҳи солимгардонии муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тибби санитарии ноҳия бинову ҳуҷраҳои табобатиро танҳо бо истифода аз ангишт ва ҳезум гарм карда рӯзона низ барқро сарфакорона истифода мекунанд. گزارش مضبوط با بزرده از ناحیه دیوشتیج. مسئولین مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه جهت پرسنور عاقلانه استفاده کردن نیروی برق همه حجره‌های معاینه و طبابتی خطهای برق بلند و پست شدت و دیگ‌های بوغی گرمیش متمرکز گردانده 2 مرکز سلامتی ناحیوی، 18 مرکز سلامتی دهاتی و 20 بنگاه سالمگردانی را از تعمیر اساسی برآورده و با 90 تن انگشت و 120 مکعب متر هیزم تامین کرده. جهت بهترسازی خدمت‌رسانی طبی یک عده تجهیزات معاصر خریداری و وصل نصب نمودند. از جمله پس از تعمیر کلی حجره‌های دندانپزشکی، جراحی بچگانه، ختنه کودکان و امراض زنانه و کلانسالان مرکز سلامتی ناحیوی با 4 تجهیزات معاصر افتکلاو، مجموعه میزهای طبی، اسباب و آلات جراحی و 5 مرکز سلامتی دهاتی با کامراهای نظارتی و تجهیزات زمانوی طبی مجهز گردانده شد. همه 20 مرکزهای سلامتی و 20 بنگاه‌های سلامتی امروز توسط انگیسان و هیزم خانه‌ها را گرم کرده می شود. ما نیروی برق را تنها برای روشنایی و تجهیزات‌های طبی استفاده می‌بریم. برای حفظ صحتی 15632 نفر ساکنان دهه زرنسار مرکز سلامتی با حجره‌های قبول و تا دکتری، مامادایه، امکانی و داروگذرانی با راه حشر بنیاد گردیده کاملا توسط انگشت گرم کرده می شوند. مرکز سلامتی دهه یختن از بنای معاصر طبی به شما رفته از دالان وسیع 8 حجره طبابتی مشورت و مصلحت دهی عبارت است. ساختمانچیان جهت در فصل زمستان با گرمی جانبخش
تامین گرداندن مرکز سلامتی دهخانه معاصر انگشت بنیاد ساختند که تمام موسم زمستان همگی 5.5 تن انگشت مصرف میکند. حجره‌های طبابتی بنگاه سالمگردانی دهه خواجه طاهر نیز کاملا با انگشت گرم و خدمت رسانی در سطح ضروری راه اندازی گردیده است. امروز در مجموع مرکزهای سلامتی دهات دوردست دشتکان، میتک، یختن، خوشتایری مخلان، شکر، دلیان پایان، مرکز سلامتی دوی ناحیه و بنگاه سالمگردانی دهه مهرآباد به سیستم یگانه گرمدهی پیوست و همواره با انگشت گرم کرده می شوند. در برابر ثمراناک و عاقلانه استفاده برای نیروی برق همزمان حق برق استفاده گردیده در مؤسسه دولتی کمک اولی طبی سانیتری ناحیه دیوشتیج سری وقت پرداخت می گردد. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج ولایت سوگ برای برنامه اخبار. برای دستگیری کشاورزی و مساعد بر رشد ساحه کشاورزی و وسعت آمادگی‌ها به کشت بهاری به خواجگیداران ناحیه میر سید علی حمدانی از جانب کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ تکنیکای نوی کشاورزی دسترس کرده شد. در ناحیه امسال برای سری وقت آغاز نمودن کشت بهاری تا سنه 15 فوریه تمام تکنیکای ساحوی از تعمیر برآورده و به خط تیار گذاشته می شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در نویه میر سید علی حمدانی کارهای آمادگی به معرکه کشت و کار بهاری ادامه دارد. برای وسعت این تدبیر و دستگیری رشد ساحه کشاورزی از جانب کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ به مرکز خدمترسانی تکنیکی نویه باز یک عدد تکنیکای نو وارد کرده شد. در نویه میر سید علی حمدانی مؤسسه خدمترسانی تکنیکی تاجیک اگرالیزینگ عمل میکند و امروز تراکتور تسمه‌چرخ وارد کردن که صفت کاری تراکتور تسمه‌چرخ نسبت اون تراکتورها خوب می باشد. کاری با صفت و حاصلناکی همه محصولات رو زیاد میکند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رهبران ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، خواجگی‌های دهقانی هر یک کشاورز و هر یک عائله را وظیفه‌دار نمودند که استفاده ثمراناک زمین، پیش از همه زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی، ذخیره کردن و استفاده تخمی‌های اعلی‌صفت و با همین راه گرفتن توسعه حاصل را مخصوصاً در سال 2021 تامین نمایند. با این مقصد فیلال کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ و 10 عدد مرکزهای خدمترسانی آن در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاه ولایت ختلان امسال اقدام گرفتند که خدمترسانی تکنیکی را به کشاورزان بازم بهتر نمایند. زیاده از 350 تراکتورهای شدگار کننده موجود بود. باز غیر از این ما 6 تا تراکتور تسمه‌چرخ وارد کردیم که کار آنها را آسان کند، چون که سالهای بسیار زمین‌ها سخت شده است. امروزها در منطقه 6 تا تراکتور شدگار خوشصفت گذرانده ایستاده است. در نویه میر سید علی حمدانی با دستگیری مرکز خدمترسانی تکنیکی کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ و جلب تکنیکای ساحوی شدگار زمین‌های کشت پخته پورا به انجام رسانیده شده است و امروز در همکاری با متخصصان ساحه در هر یک دهات ناحیه تکنیکای ماشین‌آلات کشاورزی به معرکه کشت و کار بهاری آماده کرده می شود. با باوری کامل گفتن میتوانیم که در همه جماعت‌های دهات ناحیه تکنیک‌ها را آماده میکنیم و برای کشت کاری بهاری سفربر مینماییم. در خواجگی دهقانی 20 سالگی استقلال دولتی جماعت دهات قهرمان و خواجگی اگرگلوبال جماعت دهات مهنت‌آباد ناحیه که از جمله خواجگی‌های کلان پختکار ناحیه اهل زحمت امروز در اساس توصیه متخصصان تکنیکای ضروری از تعمیر برآورده به کار آماده میکنند. در ناحیه کشانیان کشت کارتوشکا ادامه داشته. طبق دستور حکومت جمهوری تاجیکستان کشاورزان نیت دارند که مساحت کشت این نماد محصولات کشاورزی را تا 40% زیاد گردانند. در اساس نقشه در ناحیه نزدیک به 590 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده می شود که این رقم در تامین بازار داخلی با محصولات خودی و معتدل نگاه داشتن ارزش آن مساعدت می کند. گزارش عبدالرزاق عزیز از ناحیه کشانیان. بیش از یک سال اخیر است که ارزش محصولات کارتوشکا در بازارهای استعمالی نسبتاً بالا رفته است. کشاورزان ولایت ختلان تصمیم جدی دارند که در میدان بیشتر از 5000 گکتار کشت کارتوشکا به انجام رسانند. در ناحیه کشانیان تا امروز بیش از 80% دورنما اجرا گردیده. اکنون نیت دارند که کشت سبزیجات را تا 40% زیاد کنند. کشت کارتوشکا حاصل خوب می‌دهد. برای چی؟ برای که در وقتی همین گل کردن کارتوشکا حرارت هوای ما سرقین است. وقتی که حرارت همین ما سرقین است، همین کارتوشکا حاصل خوب میگه. همین اگر تخنیک کشتی کارتوشکا همین که طلب میکند که
картошка гармиро дӯст намедорад. Кишти картошкаро зиёд кунем, чунки ҳамин нони дуюми мардуми мо ҳамин картошка мебошад. дар шароити ноҳияи кӯшониён ҳамеша бурӯз муҳлати мувофиқи кишти картошка дониста мешавад. дар маҷмӯъ ноҳияҳои ҳудудии вилояти хатлон имкони хуб доранд ки тухмиҳоро сари вақт киш кунанд. омили асосӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии картошка интихоби тухмии аълосифати ба шароит мутобиқ, нарму ҳамвор кардани замин, пеш аз коридани зироат додани то 200 килограмми нуриҳои фасфорӣ арзёбӣ мешавад. ба кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи кӯшониён 20 сотиқ замин ҷудо карда шуд ки мо дар 20 сотиқ замин ба кишти кори манами картошка машғул мебошем. кишоварзони ноҳияи кӯшониён баҳри фаровонии дастурхони мардум ва ҳиссагузорӣ дар амнияти озуқаворӣ шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. обчакорӣ аз шуғли ҳамешагии сокинони ноҳия маҳсуб меёбад. дар ноҳияи кӯшониён мушоҳида кардем ки сокинон дар қидаҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои президентӣ низ картошка киш карда истоданд. дар ҳамкорӣ бо олимону мутахассисони соҳа ва аҳоли корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода кӯшиш доранд ки талаботи бозори истеъмолиро бо истеҳсолоти худӣ таъмин кунанд. шудгори заминҳо низ бо истифода аз обу ҳавои мусоид тезонида мешавад. ҳамин гуна меҳнати содиқонаи аҳли заҳмати вилояти хатлон аст ки тамоми сол сабзавоти тару тоза истеҳсол мешавад ва дар баробари таъмини эҳтиёҷоти худӣ ҳамзамон сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тозаву безарар ба бозорҳои пойтахти ҷумҳурӣ ва дигар шаҳру вилоятҳои тоҷикистон интиқол дода мешаванд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, ноҳияи кӯшониён, ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. бо мо бошед.